تربتا سیٹلائٹ داؤنا ناشناسی مردمانی تیرگواری شش مردم بیران و دو ٹپی بیران و ٹپی بوتگی مردم ٹیچنگ اسپتال سر کنک بوتگا ویران و ٹپی بوتگی مردمانی سیادی چا پنجاب گشک بو گئیں آپوری اگر بوتگا آہا ٹیکیدار نصیر احمد لوگا واب بوتگا تربتا ششپوریا گرانی پوشا پد اداروں کی آئی جی پولیس بلوچستان نے تربتا تروتاب اداروں کی ایس پی کی چا آویلے بابت بریفنگ داتا آئیو ٹیچنگ اسپتال ٹپیانی حال پرسی کوتا ایم ایس ٹپیانی علاج بابت بریفنگ داتا آئیو گشتہ کے پولیس وتی ذمہ واری پہلو کن گئے ملزم زدہ دستگیر کنک با بلوچستان اداروں کی شنکاری وزیر جان اچکزئی وش نیوز کارگ سے ترتاب کوتا آئی وش نیوز کاردار اور سی ای او اویس اقبال بلوچا گوگندنن کوتا بازی بن گپانی سرا گپ پتران بیتا آئی بلوچستان واسطہ وش نیوز کٹ ساڑتا اویس اقبال بلوچا جان اچکزئی بلوچی دزمال پیش کوتا حق دو تحریک سرک مولانا ہدایت الرحمان گشگیں کہ بلوچستان زر سر جمع ٹرالر مافیا قبضیں اگر ٹرالر مافیا دارگ نبود گڑ مکران کوسٹل ہائی وے پد بند کنک بھی ٹرالر مافیا علاقہ کاروائی کنک بھی جونیا بگڑنا گڈانی ٹرالر مافیا آہنی کمک کاران خلاف کاروائی اللہ میں ضلع گوادر کوچگی دمک ساجی ورگی آپ تنگی دمگے چکا وتی وانگو کاری الا داتگاں آپے واسا سرگردانہ نزدیکا آپ نبھگ سبا محلوک دور دراجی دمگاں ورگی آپے ارگلا چارے گستگیا کفتگا واٹر سپلائی بندش سبا محلوک پا ترمپی آپ تلوسیاں تیلے نہادا کمی پد کلاتا ٹرانسپورٹ ران کرایہ ہچوڑے کمی نکتا کلاد دا کوئٹہ کلاد دا خزدارہ ملی بسے کرایہ انگتا ہچوڑے کمی کنک نبیتا چریشے سبا محلوک ایدگا دمگا روگو آہگا جنجال پیش آہگیں بستگی 5 سالہ سرکار بدل بتا بلے انگا بارکانے کرپٹی نظام بدل نبیتا بارکانے ڈیم جوڑ کنگے کروڑا کلدار فنڈز منظور کنگ بھی بلے شیابید بارکانو رکھنیا چرے ڈیم ورگی آپ رسگنے ضلع انتظامیہ محکمے بے پرواہی سبا ڈیم ادا 6 ماہ آپ داشت نکان ملک گران نہادی رد بڑھ جاہم مجموعی شرح سی اشت ٹیک 20% دان سربیتا یک ہفتہ کے نیامات ابدا ہشتری سامان نہادہ گیشی ادارے شماریات ہفتہ وار رپورٹ ردا رو کہ ہم ہفتہ کے نیامہ گران نہادی شرح 0% گیشی ریکارڈ کا نگیتا چریشیا مجموعی شرح 20% دان سربیتا پاکستان در قانونی مہاجرین ملک واتر روگ رد برجا ہیں بلوچستان چمن باب دوستی بارڈر سرا ایف سی بلوچستان نیم گچا یک میڈیکل کیمپی جنک بیتا اوار دوارا کے ساز و سامان ہم ایر کنک بیتا داکہ مہاجرین ہچوڑے تکان سری مبی اوتی ملک واتر بروان جیکا بعد سلا بندی ملزمان تیرگواری 2 مردم کشک بیتا ویلا پد ملزم جستگان لاش اسپتالا سرکنک بیتا تھانہ صدر سمسران بائی پاس سرا پولیس پکٹ ناشناسی مردمہ تیرگواری کتا اور 2 مردم کشک بیتا شہداد کوٹہ یا لچرے کچھ کے گیشی بوئی سبا محلوک پریشان و تکان سر گستگی 24 کلاکانی نیامل سی گیش مردم یا لچرے کچھ کانی ورگ سبا ٹپی بیتگا میونسپل کمیٹی سول ہسپتال انتظامیہ محلوکہ آسراتی دیا گا بھی سوئی اداروں کی سروزیر بلوچستان بے قصوری دہکان کارا نکوش ویلے ترندی لفظ گو ایر جتا آیا گشتہ کے دل پدردی ویلے ہمکتن و پہنات پٹ پور کنک با و ملزمانہ نے خلاف ترندی کاروائی کنک دی اداروں کی سروزیر بلوچستان میر علی مردان خان ڈوم کیا پٹواریانی نیم گچا کارگسانی بند کر گئے گام ایر جتا
آیا گشتہ کے ایپکس کمیٹی بلوچستان دیوانہ کرپشن سرا ترندیا کاروائی سرا فیصلہ بیتا اینٹی کرپشن وتی کار برجا داری اسلام آباد پیٹرول سی شش اور ISP ڈیزل 19 کلدار فی لیٹر ارزان بوگے گمان پیٹرول ایکس ریفائنری نہاد سی شش کلدار کم بوگا پد 206 کلدار فی لیٹر ڈیزل ایکس ریفائنری نہاد ہم 19 کلدار کم بوگا پد 230 کلدار بکتے کراچی ہوا درست زندہ سے ماہ واسطہ صلاح نمائش سرا بندش جارانگشیں صلاح نمائش کا نوکانی خلاف قانونی گامگیر زورگ بھی رینجرز پولیس ورنہ ڈیوٹی نیامہ صلاح زورگ رجسٹر سیکیورٹی کمپنی سیکیورٹی گارڈز ہم ڈیوٹی نیامہ صلاح زورگ اجازت دی ورلڈ کپ ہائی وولٹیج ٹاکرا مروچی پاک بھارت ٹیم ہم دیکھ پدیما پاکستان و بھارت ٹیم احمد آباد برجا ہے پاکستان و بھارت نیامہ ICC ورلڈ کپ تے مصری مقابلہ مروچی احمد آباد نریندر مودی اسٹیڈیم لیب ہو گئے نیچے سیکیورٹی ترند گام کے زورگ بکتا بلوچستان پیسرگی سر وزیر جام کمال خان گشگیں کے نگراں سرکار بدہم کن کے واسطہ یو کا حب رواں کی کشگوتا زمینداراں آہنی جائز حق دیکبا وندر ڈے میں ڈیزائن بدلی فیصلہ جوانی عملی یہ سرکار جوانی گامگی جی مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف گشگیں کے اگا پاکستان دیوالیہ بوتے تو گڑا ریاست تباہ بتگا ماں ریاست رکھیں تو سیاست تاوان داتا نواز شریف واتر کے ملک ناشد کاریہ ہلاس کا نواز شریف دورہ ڈالر 105 کلدارہ بتا نگراں زن وزیر انوار الحق کاکڑے گشگیں کہ افغان مہاجرین چا ملک کشک ہو گئی میں پالیسی در قانونی درچہ جہمندی مردمہ واتر دیم دے گی میں گوما ہمسائیگی ملک سیادی جوانا TPT اگو ہچ وڑی مذاکرات ندی مسلم لیگ نون راشون مریم اورنگزیب گشگی کی PTI سبا گران نہادی اتکا ششماہاں شہباز شریف ملک سری لنکا جوڑ گواگر رکھیں تا نواز شریف واتر کے گران نہادی ہلاس کا 21 اکتوبر نواز شریف ویژن ادا اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریس گشگے کہ اسرائیل غزہ فلسطینی مردمہ کشگے فرمان باز خطرناکی کسانی نوٹس مزرے کساسا محلوق کشگے فرمان سرا ودی اثرات کپاں اے فرمانہ کم اچھا کم 11 لاکھ فلسطینی سرا لاگو بھی امریکہ دری کارانی وزیر اینٹونی بلنکن سعودی عرب سربتا آگو سعودی سروکار اعظہ گندنن کا امریکی دری کارانی وزیر اسرائیل تر و تابہ پر سعودی کا آگو سعودی واقدارہ گندنن کا